Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharinge. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise igitero cya Lockerbie. Ku ya 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1988 indege ya Boeing 747 ya Panama 103 yakoze urugendo ruva London rujya New York yaturikiye mu kirere igwa mu mudugudu wa Lockerbie muri Ecosse cyangwa Scotland. Indege yari yatezwemo bombe yishe abagenzi 243 n'abakozi bo mu ndege 16 ubwo yagwaga yarahanutse igwa mu gace gatuyemo abantu ka Lockerbie ihatsinda abantu 11. Iki gitero cya Lockerbie nicyo gitero cy'ubwiyahuzi kishe abantu benshi mu bwami bw'Ubwongereza. Nyuma y'iperereza rikomatanyije ry'imyaka 3 ryakozwe n'igipolisi cy'Ubwongereza hamwe na FBI y'Abanyamerika hashyizweho impapuro zo guta muri yombi Abanyalibiya babiri mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 1991. Mu 1999 uri perezida wa Libya Muammar Khadafi yatanze abo bagabo nyuma y'impaka ndende n'ibiganiro no gukangishwa ko azafatirwa ibihano na Loni. Mu mwaka wa 2001 Abdelbasete Ali Megrahi umuyobozi wari ushinzwe iperereza rya Libya yakatiwe gufungwa burundu nyuma y'uko hamijwe ibyaha by'ubwicanyi kubera ko ari we wagize uruhare muri kiriya gitero cyo gutega bombe muri iriya ndege. Mu kwezi kwa 8 mwaka wa 2009 yarafunguwe bitewe na kanseri ya prostate yitaba Imana mu mwaka wa 2012. Mu mwaka wa 2003 Khadafi asa n'uwemeye kugira uruhare muri kiriya gitero hanyuma aha impuzamarira imiryango y'ababuza ababo muri iki gitero, ariko akomeza kuvuga ko atari we wateguye iki gikorwa cy'ubwiyahuzi. Ibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo Libya ikurirweho ibihano yari yarafatiwe na Loni. Mu ntambara yo gukora ubutegetsi bwa Muammar Khadafi mu mwaka wa 2011 wahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Libya witwa Mustafa Abdul Jalil yemeje ko Muammar Khadafi ari watanze amabwiriza yo kugaba igitero cy'ubwiyahuzi cya Lockerbie. Nubwo byagoranye ngo ibimenyetso by'abagize uruhare bose muri iki gitero bitahurwe, ariko byagaragaye ko Megrahi ari we wenyine wagize uruhare muri iki gitero. Nyuma yo kubona abandi bantu bashya mu bagize uruhare muri iki gitero mu mwaka wa 2015 ubwo hibukwaga ku nshuro 32 abaguye muri kiriya gitero cyo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko undi muyobozi mukuru mu bari bashinzwe iperereza ku gihe cya Khadafi, Abu Agra Mohammad Masud, yaketswe kuba ari we wakoze iriya bombe yaturikiye muri iriya ndege. Abu Agra Mohamed yajyanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba ari naho afungirwa. Indege y'ikompanyi ya Panama yari ivuye i Frankfurt igana Detroit iciye London mu gihugu cy'Ubwongereza. Abagenzi bageze ku kibuga cy'indege cya Heathrow ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1988. Abagenzi n'imizigo yabo bavuye Frankfurt hamwe n'abandi bagenzi babahinduriye mu ndege Boeing 747 Clipper Made of the Seas. Ikaba yari imaze igihe gito ikoze urugendo ruva Los Angeles iciye San Francisco. Indege yatangira urugendo saa 12:04 ku isaha ngengamasaha ya GMT, ikerereho iminota 4 kugira yagombaga guhagurukira. Ibanza kugenda mbere yo guhaguruka burundu saa 12:25 ku isaha ngengamasaha ya GMT yerekeza muri Amerika ku kibuga cy'indege cya New York John Kennedy, igomba gukomereza ku kibuga cy'indege cya Detroit muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege ifata icyerekezo cy'amajyaruguru igera ku butumburuke bwa metero 1830 ica hejuru ya Bovingdon iruhande rwa Hemel Hempstead hafi mu birometero 40 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Londres. Muri icyo gihe abapilote batangira kuyitumbagiza bagera ku butumburuke bwa metero 3660, hanyuma bagera ku butumburuke bwa metero 9450. Indege saa 12:56 yari imaze iminota 31 ihagurutse. Saa 1:01 iyi ndege yarimo isatira ikigobe cya Solway maze icyambukiranya saa 1:28. Icyo gihe iyi ndege yari kuri kilometero hafi 10,000 iri ku muvuduko wa kilometero 580 mu isaha. Saa 1:02:48 ikigo gishinzwe kugenzura ibica hejuru y'inyanja cya Shanwick kiri Prestwick muri Ecosse cyahaye uburenganzira iyo ndege kugira ngo yambuke inyanja, ariko ntibahabwa igisubizo kigaragaza ko ubutumwa bwageze ku baderevu. Muri ako kanya indege ihita ibura kuri radari, ndetse mu kandi kanya ikimenyetso cy'indege kibura kuri radari ya kabiri ishinzwe kugenzura ikirere, kandi na za nyiramubande zitangira kumvikana.
umugenzuzi w'indege uri hasi ku butaka agerageza inshuro nyinshi kuvugana n'abapilote ariko ntabone igisubizo. Muri icyo gihe hari urusaku rukomeye rwumvikanye nk'ikintu gituritse. Haciye akanya umudereva w'indege ya British Airways wavaga London ajya Glasgow ageze hafi ya Crassery yahamagaye abategetsi ba Ekose abamenyesha ko yabonye hasi ku butaka umuriro mwinshi. Igisasu cyatoboye umwobo wa santimetero 50 z'umurambararo ku ruhande rw'ibumoso. Ingaruka y'iturika ryongerewe imbaraga n'itandukaniro rinini ry'umuvuduko hagati w'imbere mu ndege n'inyuma y'indege. Abashakashatsi bo mu ishami rishinzwe iperereza ku mpanuka zo mu kirere bo mu Bwongereza banzuye ko izuru ry'indege ryatanyaguwe ndetse ritandukanwa n'igice kinini mu masegonda 3 nyuma y'iturika. Yashenye moteri ya gatatu maze igwa ku musozi nko mu birometero 4 mu burasirazuba bw'umujyi wa Lockerbie muri Scotland. Abagenzi 243 bose hamwe n'abakozi 16 barapfuye hamwe n'abaturage 11 ba Lockerbie bari ku butaka mu gihe yagwaga. Muri rusange mu bantu 270 bapfuye 189 n'Abanyamerika n'Abongereza 43, abandi 19 bafite ubwene gihugu butandukanye. Umugenzi witwa Jaswat Basuta yagombye kuba yari muri iyi ndege ariko yarakerewe kubera ko yari mu kabari k'indege hamwe n'abagize umuryango we bamusezeraho. Arakererwa abona indege mu idirishya igiye guhaguruka maze indege iramusiga. Indege imaze guturika polisi yamutaye muri yombi imukeka ariko yahise agirwa umwere hanyuma ararekurwa. Mu bagenzi bari mu ndege harimo komiseri w'umuryango w'abibumbye muri Namibia Brent Carson wagombaga kwitabira umuhango wo gushyira umukono ku masezerano y'i New York aho ubwigenge Namibia ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. James Fuller umuyobozi uyobora sosiyete ya Volkswagen muri Amerika nawe yari muri iyo ndege kandi yaratashye avuye mu nama yabereye mu Budage. Umukinnyi w'imikino Olympique wo muri Ireland Peter Dix hamwe n'umucuranzi wa rock Paul Jeffries nabo bari muri iyi ndege. Mwisesengura ry'ikigo cy'ubutasi CIA ryasesenguye ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1988 rivuga ko amatsinda menshi yihutiye kuvuga abashobora kuba baragize uruhare muri iki gitero cy'iterabwoba maze ahamagara kuri telefone muri Amerika no mu Burayi. Harimo bamwe bavugaga ko byakozwe na Iran, abandi bakavuga ko byakozwe n'Abanyepalestina. Nyuma y'iperereza ryamaze imyaka 3 ryakozwe n'igipolisi cy'Ubwongereza hamwe na FBI yemeje ko iki gitero cyapanzwe n'Abanyalibiya babiri. Bivugwa ko ari perezida wa Libya Muammar Khadafi yaba ari we bahaye amabwiriza yo gushyira mu bikorwa kiriya gitero. Na dusoreje inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.